The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor, bagi kiwai. Tek kum ki kaliram, hagador ke berjam, tak sao pun riulak. Just wow. Na ka jingsha khot ki nong ilam ki sinjuk nong nya kali turis na Meghalaya da ka sarkar jala hapadeng ka jingpeteng penpai ki kali kamai na Assam a flyover lat umroi uba R Doling President ka All Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association AKMTTA uloong kasur kami ka Longbeng ba kinnom leit kamai shu sa Assam uloong ba kinleit sa kami jakran bat ka sarkar ringkat ka jingdawa ban snai ki jaka ket nongleit nongwan na Jorobat bat benrap ba ki nongnya kali Assam lada ki pakhang ni ker kenro ru kabyang yaki shu uloong ba lada ki AKA kimat ikran kimya be kin teng be ban penpai ki kali kamai na Assamila bu ikapa untuk tai imenen si lai sa sa ayo ajin pe lang wat biu snong biu ka an tu niat ajin tai je karai ki bom tangsi ka long ayo government step pa kaleng government ba ong ba kan khot sa kami ki kret nga semua bahkan di tangan di government di kalian government lah kapag cuma sesuatu nagamon maka akan kot siteng nit di meeting nagamon maka akan kot siteng sini kan mon maka akan kot di meeting step masuk kelam sondi kan don kan sket dia kan di kata kapag masuk ai dalam sekarang nongyak di kemai tulis kepada jila media oi kalau ke statement ke pengalaman syai mengemel itu nak ada yang ki sesuatu yang kita dengan ini di jurisdiksi dan lagi jom mau mana kami peladon dan nak tahu kalau itu kita membagi baik bagi memiliki syaktai kejelas sahabat kamai kali nak kalian kita kali kamai kejelas ni kalian kita memiliki kejelas mekal asam pandai kamai nak kalian kita kali kamai kejelas di komersial jepit show panon kamai pok jelas jom kalian jom kata ketika stand kepada lain ini ya ada orang semua ya sepuluh ini ya bila tu yang agenda yang ada ke thong ikwa kali yang akan kembali ke jalan ini menengi katu kecing penipuan kali yang ministry berkulit ngahi nak daladi ngalak kredit ministry ministry ngomba PB yang ini di ompa itu ladang itu panjang keren pagi para tribal berfight di badan ini angin long meeting sipor mentan sipor kan untuk nilai iyo pensong bagi karai kami nak kesur di populi kenong ya kali parmi kenong ya kolong baik angin yang ini pan mai kali Assam sale support jela Assam kali kamai na po Assam pan pai kala be Assam tak hadu bandang ladat kecingkan meeting nanti kat ban padap ke meeting nanti inang kibalbuan kintan be ni kin pai di kali Assam sti kali kamai pat ni ngin na po pacaka kecingkan pan ada nimsi bahadin kecingkan nanti kalau baik nak kalian berjumpa dalam nginwan biang hari kejaka kai kesur ke pengiyon po kejengkan sipit ini yo banyak wan biang hari kejaka ngin pensyai sepang gidraban kata karai kami lagi pun ke ong kabiang la kambiang niat be sekemat bangkang kali Assam kiba kali kamai nak Assam ban cha chu ban wan kamai po jelak ni kan ni tingi ong baik ni priang sohut lada PP ong banyak syong kelan mengor tu Jorobat pikir sit ni pikir senan kan rock fencing tu ni nak kalian kinong kali kamai na gajala Meghalaya ni lalong ki bakloy bangin in ongru ka sarkar ni kada kan pisna na ini kawai gajaka ba permanent to bangin kamai paman Jorobat tiro han Jorobat ni man nak sejala Meghalaya nang tiro po Jorobat ni kit pasanja manwan sa po jala Meghalaya halo ka jing kibi nanti ka jongi te ka sarkar te kan ai ka solution ka babiang mau kan penhun na mi kinong kali kamai ka jala bro nama ka jing dawa ka jungi ka along ka ban du amjar apply ko mga laong ka kaliang kinong nya kali kamay ngila ai ka biverdam nilai syong ka meeting ka balai sin rusin bat ka sarkar mi galia tat adu menta ka solution kami ban ong ba ngilale kunta ngilai yarap pi kunta kinong nya kali kamay bat menta ka siru ngangit scam wala rang ngilai ka jing kan kanumi kanong solution kin syukhang pasya abit jangi kinong nya kali kamay ban ong khang su kali Assam ban wan kamay jangi tangga tahi ngati pasur kami nak jika kami jika sebentar sarkar Meghalaya but the minister in charge mo habakut ini ginong nya kali kamai kan long ka jingi di sya sipila bak slaiski kau petis bagi la lutksan nang tu sekat ya nang nu pio bisa
ngatrai kita pisah rokan dia pisah jok baik tulis baisha baik tu untuk sekretariat Aisyah ini kini hilang pos sekretariat dan kalian cungi dan kau jingkan kamlang berbaik ke baisha ba kalian kesokan mereka kalian kamlah hiban air kerai ba ban pensyai sambu kumba pi lalik pendem dong kemat kesokan asam menen untuk pidi ban pen ke ong nak kalian kesokan mereka kalian ba pilu ginongnya kali kemai nak asam pindicu orang kemai cepok kejelasan kata kali kesut ban bina sekretariat dalam kami orang pi kejing ki kan jur plat ban ya kaba lajah ki dik projek kala ya ki seng ji ngai tu ngam don nya hanu betah dengan yang skam nam takit ban tinyu nong kinong ya kali kemai kejela bagi mana ka sam nak pos ka pon mana nak pos pon हम लोग ये बंद करेगा पेट्रोल बंद करेगा खाना भी बंद करेगा ये नोंगी पी लेट हम लोग 3 महीना 2 महीना किथी ngong pi kin mengingin safar lai penai kithi kin safar junom la junum yang nak kali kamai ai kin ong maki kin thang petrol minum sya petrol kidi ki ai draba kali banle kata ada kita bakal kita buat ko asam banle kita ya ka jingkinya juga government of Assam balik mengingin lah banle dan bor ni nak kali kamai ni balik bencukangi kita nak kali kamai nak jelas mereka ya apa ki dong nak kali kamai nak po Assam kita bor kata balik ngim lah sebenarnya dia kata bor ni ngiru ide benong ini benong ki kita nak kali kamai banan ke bor ke bangin nak ban ulang ke jawa jing ban stop mardori kali kali Assam ban sakut tengah joropat makin becu nang kamai jelas mereka ya kamdi kata penting berapa mangkang ai lada bi kasoka kadi bencuke kita kumbakala kloi benik terong benik mak kasoka mereka Assam kiru kidi benek kata la bisa khang kom sak khang de ngim le एक महीना होने से भी हम लोग चलेगा 2 महीना होने से भी हम लोग चलेगा कोई बात नहीं हम लोग बैठेगा बुकारे भी हो गया ginda tayak kan tu angin nyak kan tang ba ngin biang junom la junom ya ke jingkwa ke jing anu ke jing ginom nak kali kemai ke jela mi kan Habatin pej bahagi ki shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.